Raure. Maricom re. Maricom. Yes. Yadu ale maheo ri twale ekaliftuo. Oria the predecessor. Oh, kuma kwe mutuo. Yes. Atata beri. Na nyina munini re. Tiakenu. Marakariono. Maricom re is an upwardly mobile young man. Muthamu. Wakuikania hivi manjusi. Yes. Na mwana abere munini. Na ni akiruta awira pengi gaturwa kanene. Oh, ni munene pengi. Yes. Au metokondo gwetagwo ri. Die kana wana igwa lecha upondo. Lecha upondo ni jigweta kure ya Daragwa. Yes. Ongeamba tana pale wa tukalecha upondo centari. He alo heto keigo kia raiciri. Ate keigo kia raiciri. Yes. Kunde ko igwe kata kundu theini muno. Ende theini. Ndu wa marecha upondo thio akora mafamu. Na ugathie kinya raiciri center. Kune kuo kwao. Yes. No akiona umeta kundu kurasha. Kune kuraya ma. Yes. Agiuka Nairobi. Yes. Leo haria me atata me kumu materia chugori. Ni marokete. Goku Nairobi. Yes. Na tondu nake riu Mariko mwaikara haria Solomoni. Solomon. Ndogo matiga chiro muga Solomon. Ni ale musie mukoiko na hau Solomon. Yes. Maraki ga tondu go etukire ari. Na magi yakinyo kuria kigo kia raiciri. Magigathie makinyenya hururu. Yes. Mwe ninge kugaria kumanya hururu. Yes. Guthie Reshauri. Yes. Ni megutukirwo. Ndio. Marakiga mathio kwa muruwe wao gwitwo Mariko. Methwo handu mangiyirira gwiki atia. Gukie. Mathie makiona. Magathie makionaga rucini. Yes. Ni maraiguire lifestyle ya Mariko na muka wake ya mahiga kidogo. Niki. They are conservative. Mumezero. Bere ya Reshau. No, kuma hau ne uthie kuria kundu kwe njogu. Yes. Apia muno makwira ugo na museni. Na muthuri wekira CCTV. Kalis wa Vista. Yes. No wana ku Reshau. Yes. Riu haria hara mahingire ri. Muthuri ucio ti Mariko the young man. Ni araingeririe riko rorera kindu gitwo Island. Yes, Mariko meona katakati hena. Na riko ryo the Island ri. Yes. Ni mundu wina warie wa nyumba. Warie wa nyumba kana warie wa ke wa shiringi. To haria urakirihira na watige kohena raithi kundu kwina ke kwina Island. Yes. Mariko mamwirora iria tata we na nyina munini ri. Mwana ni igira riko. Bina mutumia wake. Arekira ka furoni kare gako checked. Kama thikwe ma red na white. Yes. Mariko rega gitunguru. Hindi we riko. Yes. Haria riu maraiguia undu ucio ni hakuhe maririo koure. Ni haria maronire akanda mutu. Wasapu. Yes. Yuma naga. Ule mena na iromo. Wasaru. Odo no mo. Na matire atakwanirira. Yes. Matikaiguo ni host. Yes. Uno le kugaragaria ngai. Yatiriri. Mama Wangui utatupea tumaji twa kunywa. Mama Wangui, please, tutatuongezea gatufia. Just to confirm. Yes. With disbelief. Yes. Leo horore yumeririe. Ha leo akimatwara kaunanga akianda. Kule nyama kema. Makoecia kuinuka. Mwana ya wega muno. Nigututwara ariwe. We wiki. Mariko. Ni urathi uru. Tamba uige ngari. Ndurathi wega Mariko musege. Wakiritu. Wewe tagwetau. Mariko musege wao. Wakiritu. Yatiriri. Kaba yatiri kaba hikire. Niki auntie. Ugaragaria safasi ogwo twe hau.
Ashanti, that is normal. We do that. Hey, hapana. We tore maundu mo tutiendaga ta mau. Ai koko garagario safari twi hau ri. Tutare kundu kiu ha boso. Kamelo, times have changed. This is not the world, people. Hey, gotire wa. Macenjirie ku. Macenjirie. Mari ku gathiri ko twi hau. Atiriri. Ukararie roi. Miji o agatha cigana. Ithe ndio no thondekirwo nginya nguo ya riko. Yatiriri nginya ra kugomana. Mari ko muirinda. Unatura ni hau ko ko thira ni uthambagia mwana o muthenya. Imetere ma mwenda mu matirekia wega. O mundu ni athiwira nyuria wiki. Wi wake. They can't believe. Yatiriri. Niona de yatiriri mari ko. Uthambie nginya indo. That is the bagio even before I married. No, wagura nire. No, but it's okay. I mean, to like a dishwasher if I want. No. Nibura hetiamo no. Ono do tikedo akije rogo. Thogwa ngimenya uhoro ucio no arakare muno. Hatiriri. Wethu ageika yugatigwo na mutu. Tego kana mutu. Na ndukire bisi atu andikitwo mukawa ni gukirihu arakirihu. No, they would not have them. Atawe. They would not. Asa mari komu. Ya na ndika undu nginya wekite to ona nduna itare ithori ria gitunguru. Wiki agwase uria kiraraka mundu. Ai ko to itaka mira tu hari yali. Ni undu wikangaga we. Ni kwanja riria ndironire wehumbe oguo. No gwe ndiramenyire. Ndihari gwatiriri. Okay, eke watururirio. Mari komuni weturera. No, I don't see the big deal. Do you niki morana ne hiyo horo you actually? The kaudu justice neither here nor there. Na mari komu maitugu ni akwirete uhikie muiretu wa bajenga. But my wife is okay. She's a professional. Hey, professor, no isi ani. Ni wathie muno mari komu. Ona mutu wage iguo guo ri. Mana mundu aikwana na ngai no ndungu no auga ni ucoka riko. Lekio no ko ni urika maundu macio ri tondu ta we mutururie ri please riria guoka andu kuma na rugongo ri witheme guthiriko riu uko ni sturu yako hura nguo Maro komu leto ni guthuka muno rugongo. They are very concerned. They can't believe. Hatiriri. Twatumakia mari komu. Ni ona itana gikoma wega. Urore nginya mboga tugunyu. Uguragia nyeni hau ta ibuku. Ai, ni tutaithanagia wira tondu ringi ntukikira nyumba very late. Asa mauti maendeleo. Maendeleo macio ri ti mega. Wena ni uria kigunyo kia nyeni gikokia. Mundu athagwo guo. Just checking for caterpillars and all. It's for the common good yadu. Hiniki mari komu. Karani munene wa bengi. Ona ko hiketio hinde ne kaka to nio makigura arume.
Marikomule. They have never seen that. They have never. Nimekomaka. And Father Mabu. Ayo no mamene mutumia Marikom kumahau. No, they would not understand how that is an okay arrangement. No. Mwana ogwa rathi ri o ne kuhuthiire ngoi ri ni oturagia mwana ngoi ni mugongo. Yeah, but it's my daughter. I mean, within a way. Sa. Maro kama maundu mau matie maiguika le sao matire maiguika. Ogwo rathi ri ni ole tumwo githii bembe si kiono ni kahumbiro na gatambaya. Unaera from Nyuru. You know we never knew I'm Nyuru. Now we know Irondeni. Itura ne riuma mundu. Akara huka ginya itura rikamenyeka. Wega. Ukagweta na itura nake. Yes. Na kwa ndo mwe ati Nie nyumete kumwe na moi. They don't even know say where they are from. Bakoni muiguaga mushwe. Kuwa umete. Nekuwa gwaitu. Yes. No, people like association. Muyetu sio muigua kioya gwa kameme muthoni wa wanja. Niwega umenya nie no anjitire mama. Todo twahakani na thiringi. Kwe kwa nyina wa mutungu. Wakwa ne kuriku. No thiringi. Yes. Ona ngepatara guthi kwao ndicokana bana. Yes. Like who even knew Sugoi? You get my point? Yes. Yeah. Yo ndo akura itura ne riuma mundu. Sisi tumetoka ile kijiji mepatia nyinyi president. Village 01. Village 01 sisi ni watu ya Sugoi. Sasa sisi hatushindi tukitacha. Tukisema tu tumetoka mahali president natoka mnachwa. Yes. Wewe mundu warahuka itura. Tota ndo isabeli. Yes. And some very also unlikely people takihejo. Yala hoye muno kuria. Weto thogonoi na ngoma tupu. Kuria muigua gukirwa ni kiheju. Ni wega mumenye ni itura ria kiama timanage make. Bakoni muiguaga muini ugaga ni wa marumi wetagwo giraga turi akumwe. No, people love association. And it does not come in the favor ya guy. Yes. Ira gumojega. Nie kialutara. Madhi idhagia haitu. Just like that. He has made his point. Yes. Wakwa na kwa mesuki. Lia kwa janinyo na wake waki okay. Mwaki. And sometimes some people exaggerate. Gathaiya. Nani anyino mwana wa hianyu. They mix up. Hatukania facts. Turi amwe. Na ciana icio ciatigiria nini tuike mahatha. People are argue. Yethi
ingithia tonde wa kwao ndaigana gogwe munini ona mathomete na muru wa maitu ni indo agia thutha uyu. No, people have a lot of association. A lot. Bakoro nemo na ni methagirira muno. Kufos. Kufos tena mbaya. Bakoro nemo iguaga. Rwimbo rwainirwo ni Jimmy Gay. Akiuga mama mmoja tajiri akamwabiria nyumba na mutumia ucio wĩinagĩrwo tumete kumwe. Mumenya nĩyo ya andũ gwitũ nĩgo kiumĩte andũ me ngumo tondũ papa acio mũrona ithe mũnini rĩ nĩwe ũkoragwo katekisti and some people now they try to make something that was remarkably small look very big. Niko ibia deto. Yes. Mwana kiesio na muthekia gwaka memi ore itago konati. Tena dali jalumia munini. Mwejerere rĩtwa rĩu nĩ rĩmwe na rĩa maicani rũgama ngũgĩ rĩtwa rĩu mwenjerere nowe ũyũ rĩmwe manoka gũtua gĩtũngũrũ gwakwa marĩa nyinyi na ndiakĩmagiragia rĩu nĩ mũkĩmenye gwitũ nĩ kumĩte andũ marĩa metagwo jinioni. Oh, people association. Ndiria mbaĩrũ warĩ na studio harĩa etagwo Hamiti ndarĩ na nduka thutha wa hau twatindanagia nake harĩa Hamiti harĩa thutha wa thũci hau nĩho ndatumagĩra kĩu iratu. You would think he was in music. Aruta mukwane ni arehagira wa mbere. Yes. And some people have tried to be very casual. Ai gatonye. Oyo ona ni ogegeithia. Niye wakiruba ndigitinda tegegega ni kumuona. Mwana tu warera. Ono ngimugwetera nie ri. We gweto riri. Umugwetere nie. Yes. Ego kuria wanyona ku. No na ko iro munyaka hau to no ri ne okanyamu. Kaita kimuwe kume ngenge. Ne kiurauga we. Ocio twina roja ri. Twarana iretu amwa aituke. Hamwe. Yes. Ona hende ithia ruta kwa magutari. Kireguo tukirio nake. Ndienda gia ngatheti hau nja. Kula ndo moyo kunenehia horo. Kunenehia kana kunenehia. Samuel yoyo samindo akioyo gwa thigari iri. Ithanduku ri ni ndagura. Ria cuma. No ri muri araririire ku. Omurie. Nigetha athie kiharo gutengera. Ukamuria wega muikarite thi handu atari nyimbo-ini. Ya andu ataratinda gicuhirirwo. Yes. No muria kana nie ndiaririe na Lieutenant Kano. Ngimura mwana ucio ni atukonie. Hindi ona ndari undu hanaga. Ai, no na nemukia mwehogorire. Those people usually bow down. There is usually a very distant
faded aspect of jealousy. Kiro tu hana. Ai. Niona dia makire kuigua ni ainire. Mani sai moyo ai. Oyo ne hane modo ha. Ene kei. Kata ni damu hafi ya figitiri. Ai que tá export. Ai modo ai. Nanyo mo kaka gione mau. Gathaiya mbakiremia na matinga na guko mau na rokore. Na ni ndamuguragira nginya gia kuria. No na nigetha ore kuorere aingiria itinga githii-ini kia muthuri wetagwo Jonathan ri. Ni ndamurigeire kuhurwo ni muingi. People always like, bringing in a soup to a story that will make it bigger. Ng'atwali na kenjera. 73 ya gwetagari. Twate muoke. Lemwe. Oyo wa posu. Twali nake ku. Njera. Nako ni atiriri. Niye dinamumenya ya gumo. I know him from way back. Esiari. Ona nigetha arekio twatware kanirio muthenya omweri. Muri wa maito wale chansu. Niwe okumuhe tigiti. Leo niendi ngoka kugego ugo muratha miakaniwa. I told him one as Tessie. Near the Ugeria. The boyake hoya. Told you I better already never hold just the Kodoko. Near you, Mamo? Moki. Okira ne kata se. Nyari oyo ole. Never asked easy muno. Doke. Aranjira mama ndukage guka. Tondu ale magia kwa family yao yothe. Mata wana tuweka ndo mange gaja. Mange honia. Mange nyitiria kanya. Mata ne kinyeria mae mugongoli. Aduke waigwa au akiwanga gucuka ri. Ai, oyo koria kario wari. Tiri ciake aiyaga mihua gwakwa. Na ndi arihetwo ni ithia kona mucie. Akora mucie goka gwakwa. Na ningi mwe wira wa mburi. Gutwira mburi akaria. Eyo ngi mugwetera Joshua. Mwere Joshua. Joshua hunduma. Nyanyita. Mahana mohoro kona ocio ni etherera. That is too much info. Yes, or it's a cook story. Bango iwandira ngoko ria hikete ri. Timohiko. Nde moti moenywe. Ne uhoro ngo mwega. Mother Gagia, so one so gets Gagia. To target, unbelievable. Yes. Ben Israeli. Nuite ne inandasi. Yo ne quiero tala. No ginya Ngoni viene moaine. Na moe kuma tene. Moiro bisha futu ahurambira nake. Niando ne toyaine nao ne kuleta yange gamba. Gegambaga. Yes. Kamurandu au. Mwese yagekira mai. Ni ndamu heire haho kona. Mubere diwali weki asia. Le no mundu muona guku. Niye uhuru okago wakwa. Mucie. Yes. Mauro awanjuko moi wakiwa ene.
ndana matandika muno ni gutinda maikuo ni ngondu cia gwakwa those people are a vibe. They keep their conversations going. And they have very animated stories. Very animated. No na mwenye jua holo holo. Ende kwa holo. Komui. Ai. No na ithe. Ithe ni ambiri yake ya family ngi Busia. Akiura acoko yu agia ngumo acoko ole kiondo kiau kioyu atũire kwa maragũri na ari ageire ku ure indo icia mageire moko aigua gũkũ nĩ kwarahũkire ri no gwacoka na arehonokithia ndatũire muhonoki Reure ulikuwa unaniambia wale waskandau katika mlengo wa upinzani walikuwa na kikao. Walikuwa na kikao. Hata nimeona picha moja hapa ina turendi ya viongozi vigogo kwenye mlengo wa upinzani. Yes. Mauma na gaka liu nika mukunji kana niko kaskana. Yes. Tuwe mauma na mushamanio. Opposition niyo yeta SADU government. Ai kiundu kiu agane tagiathirire gatiba njeru yoka. The alternative. Actually the government is the government. Yes. The other is opposition. Because I think the people are the opposition. Actually there's no formal opposition in the current dispensation. There is no. Yeah. Ugeririkana tena ni kwari even in parliament ni kwari wafishi ya the official opposition. There was even a seat. Yes, and the leader of the opposition. Yes. In the parliament. Na ni aliginya na shadow cabinet. Tiwe minority. Well, minority akiriho. But these days both the majority and the minority are more government than government. They are both authority. Ndĩreciria kaũndũ twathogothanirie maũndũ ma opposition nĩrĩo matimenyekaga. Kana gĩtĩ kĩa official leader of opposition kĩa bicanagĩrwo. Was it Raila and Matiba? Yes. No, it's Jaramogi and Matiba. And Jido. Yes. So kiria kia rwagĩrwo nĩ Raila na Kalonzo ni leader of government business. Yes. So upinzani walikuwa mahali. Yes. Riu ni ndirona JB Muturi, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Muisa Kitui, Martha Karua, Fred Matiang'I, Kalonzo. These are the one, Torome Saitoti. Yeah, that's Torome Saitoti. And former CS Mithika. Linduri. Yes. Of course it must they must be strategizing. Mwana kata heka undu manacirira. Ni tore mwiranaga ni tukwamba tumanie nja turiane matu. Yes. Uliona tulibakisha kidogo tuchukue Nairobi. Tulibakisha kidogo tu. Hiyo tungefika asubuhi. Turatigiria haigano. Turatigiria hanya ni naki? Na marigo. Kau togi sai thatu togira ari kuru. Sai thatu fede gira ndoka yake. Ya gutu. Acio togia twara mahenya. Anwana mundu nake na kiondo. Mufati mumenye tondu na kiondo. Kana mwena ko. Na ne arahunia andu. Weithio twaruga ngai twatiga andu na goodbye. No tunua twega na ngeithi. No tunua twega na ngeithi akirigiriro. Wono cio riu akiri na mondo wake wi sawa. Riu tumenye uria hekuoneka kanyamu. Na we Kalonzo ni ukira muno twagwetambia. Tabo arie. Tabo wetega undu. Na wero amarwa ithungu nyingi arenge. Ndo matiendete ithungu icio nyingi. Matiang'I nawe naona namna gani?
You see me, I'm actually trying to see the way we can change the face of this country, and it's moving forward. It's very achievable, especially if you give me the ticket, I become the president, and then you people. Sasa hiyo wewe umeakibia sana. Unaongea mambo ya pesa. Unaongea mambo ya vile tutaekelea alafu wewe kuwa rais. No, you see, actually me is a calling I have, and my campaign will be very diplomatic. Sema mambo ya pesa. Wewe sema unaekelea ngapi? Kwanza wewe ulikuwa mahali mzuri sana wakati hiyo ingine. Ulishikanisha miaka 10. Ulishikanisha 10 na ulikuwa pale kwa meza kubwa. Wewe ni watu pake. Wewe tuliwe na katui. Yedo wale kwa migunda. Kana wale uremi. Mbage bebe ine duanira kindu. Moko horori. Karwana ndio kubaga gafa ona rubaga waga tu tugicokania kiondo kimwe ri no ruthie wega mamaru wese bakiru na yana nyamaza sana. Well, you see, the thing is, I would like to actually look at it a little differently. Now, you see, this is the way I speak. I cannot be able not to speak like this. Fluency runs in our family. Fupisha maneno useme uko na gapi. Well, I would have to actually now do a strategy. Well, tika strategy ma ikiwewe. Sema unaweka gapi? Na kama huna useme huna. Na kama huna useme utatafutiwa kiti baadaye. Wewe yakako. Moroazi yakako. JB. Na wale speaker miaka 10. Iyo ori. Na ndio utathire mo hende gata kwa huru na kwa mundu no rarumira kanyamu reu ni ubange. Well, me, I actually now see what I do negwe tho kintu sawa au thieta wega no gyo tali uraria mundu uraria Moisa kitui. Wewe kitui. Wewe ulikuweko kitambo kidogo. Wewe umekuweko na mbishana atuoni miaka mingi sana. You see, there was that irritant fellow who goes by the name of Francis Atwoli. He used to be an irritant to me, but I am consolidating the region of Western so that when we bring our votes together, there is something we are saying. Eri mo jojo ni aria tamu togoria. Ero sana weta ni becha. Wewe unagweta kile o watho kumire kule mama bururi. Watho kumaga dola. Yes. Matiang'I kuna kitu nataka kuongeza. Well, I think I will look at this in a categorical manner, because we cannot just put the things on the table here before we get anything, a formal document. How are you formality? You're my formality migi. Well, I think Honorable Matiang'I makes a point. Where are you, Honorable? Torome saitoti unajua wewe una migi. Na tunajua pia kuna mahali tunasemaga kitu. Wale arugo marauga atia. Wametoa laini. Baule laini. Baule tetawa. Ometeria tupage. Tupage. Ni sawa. Yo kijani ripoti hiyo. Sasa iko sawa. Mimi nakwambia William Ruto mimi ndio dawa yake. William Ruto. Let me tell you what I say, William Ruto. Thinks about me, it goes basak. Umenye kunegera utigitu wa president ri no ginya na wabe hari undu hatie guka. Yes. Ndugiuka nduneana gota mwaki wake ria wajiri uko na gapi bana. You see, now I need to actually see what exactly we are looking at before we start talking about monetary. Hapana, hapa ni urera mpake kazi hapa kazi unajua ni moja udwa mtu nitafuta kitu Amerika nikawaletea. Si niko na Amerika.
Si niko naye. Si nikuja na dola kadhaa. Mukiza pia uoge. No, we are actually we are very, you know, persistent about revolutionizing this country and going the way forward we should, because actually the solution is in our hands and the wananchi have to actually see that. Yeye tunahitaji kwa viti kama saa Attorney General. Lakini pale kwenu muendelee tawe. Tawe yeta kabisa. Soge. Yeah. They have a discussion. Yes. Makionekana nimegutofora. Yes. Makionekana nimegutofora. Yes. Kumagario. Yenda kuiberio nake. Na goja. Etide kagonembia. We need to first get favor from the Kenyan electorate. No boy. No mera go kirio. Yeah. We are in a good position, and our leverage is the truth and the revolution. Letoni urasakaria. Akugamia ni sawa. Amarua. Well, I think we're all making sense. One way or the other, I think we all. Wewe roni wira nyike muno na hido. Wa mondo. Tulekagia muchamani tutigotido. Ana weje ibinde thuti ogocenjia. Matigetoria tokwatitwa mundu ucio. Eyo ne tukuhura marubuku mwena uyu. Surely I have just noticed. Kindu kihana ina na mundu ucio. Rweherie.